I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na mom kanalu. Danas otvaram ovaj super magical chest. Gemat ćemo ga i šta dobijemo. Ja bi se ponadio nekoj legendarnoj. Već imam 3 legendarne. Imam Inferno Dragona, imam Nightwitch, imam Hulk. Ja bi iskreno volio bandita. Njega. Čeka njega isto volio, to me najdraža legendarna. Sparkle Walk. Ovdje volio Ice Wizarda jer mi je Ice Wizard jedna od najdražih legendarnih. Znam da nije baš jak, ali ima najviše healtha od sva 3 Wizarda i najmanje damage. Ali on je dobra defanziva kartica. Ja sam sve kartice otključao. Sad sam kartice otključao osim njega. I osim normalno legendarne. Ja sam otključao legendarne dosta. 1, 2, 4, 7, 9 legendarnih nisam otključao. Danas bi mogao otključati još jednu, pa počnemo. Imam figuru, odlično. Ajde, ovo je ključna stvar. Hoće li tu biti legendarna i hoće! I koja će biti legendarna? Sad ćemo vidjeti koja je. Još jedna Nightwitch. Dobro, dobili smo Nightwitch. Ja već imam i nismo jedno otključali, samo smo dobili Nightwitch. I vidjet ćemo Amka još na 2. I evo, Nightwitch level 2. Evo ga klan. I eto, dobio sam Nightwitch. I super magical chest, sad imam 4. Mogu biti ću jednu borbu. Sad je Nightwitch level 2. Može biti dosta jača. Tako sam im udjela, man. Ne znam što ovih rade, neki puno oksira. Samo jedan buk napadira, ja to sam jedno narosiram. Ovo je hard speed, se može. What's all that armor in my bug one? I don't wanna lose. We needed to fuse. I made it my team, but what's new? The way they play is painful. Oh, down and out. Pick up the scout. I made it my team, but what's new? The way they play is painful. Oh, don't wanna lose. Wasted my time searching for matchmaking the rankle. I'm okay. Clutch this, brother, please don't die. You're my last hope to win this. When we're on CT, we to play slowly, but you rushed in fast, and now I'm the last. Gotta win this game, but my team is lame. My rank's going down. I don't wanna lose. We needed to fuse. I made it my team, but what's new? The way they play is painful. Oh, down and out. Pick up the scout. I made it my team, but what's new? The way they play is painful. Oh, don't wanna lose. Every game
I'm so low, yeah. I'm getting cholas, I'm getting silvers. Need to get someone new, yeah. And when I get defeated, they are screaming at me like I'm the only one dying in this game. When we're on CT, we to play slowly, but you rusting fast, and now I'm the last. Gotta win this game, but my team is lame. My rank's going down, my rank's going down. I don't wanna lose, 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 lose. We needed to fuse, 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 fuse. I made it my team, but what's new? The way they play is painful. Oh, down and out, 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 out. Pick up the scout, 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 scout. I made it my team, but what's new? The way they play is painful. Oh, don't wanna lose. Evo jedan quick match da odemo i da vidimo da ćemo nešto dobiti. Samo za sam pobjeda dolazi. Za sam pobjeda mi dolazi ovaj Magical Chest, pa ćemo s njime. Ja sam zapravo da nalazi. Računajte. Dakle se sad straš... Opa! Ovo je sad... Je bilo sad toliko da onda on... mrzim taj tornado, ja ne znam. Ima neki golem deck 100%. Neki gotov po mini peka. Brdek nosit. Baca tu ja imam zep. Malo mi ubagujem. Opa, ide tamo balon i probat se udara. Ja to još jednom... Ljudi. Ovdje je zabago internet. Aha, nije to nije ido. O bože, nije više šta se dešava. Mrzim tako nekad mi internet za zabagovat. Na kratko. Ne, se opet vrati dobro stane. Sad... Ovo se tako veliko kuđa, ne znam nije kako se stavlja. A full Knighta. I velikog Gianta. A full je što sam na Knight prima napravim. Op, napravim mjesto. Ops, dobro pa se zabijem. Ovo je malo, evo. Ovo će izgledati dobiti 3 crown. Ako dobijemo svaka nam ostane balon, dobro. Evo, 3 crown smo dobili. To jest oni su dobili 3 crown i koji češći silver. Evo, Davud. Ne, da... Ja, mi ćemo ga zvat Davud. David. Dobro je staviti možda. Ovo je kad je dati jedna legendarna sad iskočila. Kada je epic. Cool. A dobro. Nije ni to loše. Sad imamo 23 od 10 balona. Opa, to trebam prijaz. Balona, ovo je od 4. Još uvijek imamo 13 balona, to ćemo mi još malo upgrade, pa onda krećem koristiti lavun. Ja bi rado volio da sam dobio lavun i Nightwitch. Zašto Nightwitch ne koristim je toliko lavun deck? Nije lavun, nego Inferno Dragon da sam dobio, imam ovaj deck tu. S kojim sam se i popio, sad ću vam pokazati battle. Imam 3 crown što sam dobio. To što je uvijek dobio, gdje je to sad?
Ovo se jutro bio malo igra pa sam izgubio djetus. Ne mogu ga, ali sam uvijek ispred ekrana. Ljudi, evo vidite da mi je internet, tako da... Poz! I vidimo se sutra. To ne vidimo, ali vidimo se. Poz!